Omo aba Adwanman mu degree no a omo de doctor ato omo so no asofo bi no me hu omo say ya mezi we de Adwanman mu doctor eti dan na Asamoah betena ho enye preaching wo preaching eyon tokwa bra sister ne kan nam se na sa me nyame mfa sa asofo we mam so omewa me enya de so obeware da dan na Asamoah onware da to pa asofo we asofo atopa nyame mfa ne mame da ya che okura nso a wonko anu ntum na wo edepu ama me sa no edepu aba no asofo we wiase ya sa asofo no ni mu ohasene wo bia so antisika pan ko ye bema ho ade a ebe ye den pass bema bi befa no because obema bi no ope condemn ebusia madi nkan ka kire mu say so prophet Ogyaba nhwe ya 2025 ye de ni betwa kora de na kwakotwa 2026 because why na dey say beef between eye ono any evangelist and Asamoah na etuntwa ne ene prophet Ogyaba ba beki kansema kese de afa evangelist and Asamoah ho ana maami so say me bin kamanu ntumuda ene ono so e the fire it way fire for fire nyame asan wo mo omo ahoden no omo ano na eden keke nyame asan wo mo nti wo mo afedi wo mo ade wo mo nyansa ne nemde ene de ye adwuma no nti die nyame nkae kora no keka se nyame ano na sesa asofu we ukokotran na ase no de nsa to so a transferring no spirit wa wu kura nkeye ukosi asofu okeka nsem hye ntro nkomtro a wo de nsa to so pe no asate ye ntrofo na akosia ayi wo mo aba Adwanman mu degree no a wo mo de doctor ato wo mo so no asofo bi no me hu wo mo say ya mezi we de Adwanman mu doctor let's talk ghtrends and then first time I'm popping to our video so subscribe me no click on notification bell for latest update no follow your Facebook as let's talk ghtrends and TikTok so as let's talk ghtrends share video I'm for share don't forget to bell like it so e dey amame adwinche bi awo no na waja e comment section ho e dey amame ebusia prophet Ogyaba onua na we nanu yo no kofa bayo nanu we no kofa bayo onu ana kofa na asemba yeti ye baby ye dwene ye ho ana wa ukotwe wo mpena we ne kasi na kasi so baye no kasa chokrodo ana evangelist dan Asamoah baye no be blast omo when obekeka na adwene kire omo say nyame sumu ye mfani agoro wati aseti okeka na nsem no say ankoye ama prophet Ogyaba when em de besom say what the response ebre no na no ana dan Asamoah evangelist ezaba no sabetro fire bi say a prophet Ogyaba saba na nsem a wokafa evangelist and Asamoah hey ebi oho emu odu mtifu ba no nka eseweni ense woka kire eti me akasa me edu ba bia me blemu eye Angel FM fo no mo ankasa motena se ehunu ne say nipa yi maami a obetena ho yi onye papa depression a che no because on ware da enya de so be ware da dan Asamoah on ware da eti depression a che no eti wo hunu kofo a ware bia na eye ne ya se wo delay wa abrabom wunim say ma o mutwam wa ware eti dan Asamoah just what sika ko ware wo ba o be ma so antisika pan ko ye be ma ho ade a ebe ye den pass be ma bi be fa no because o be ma bi no o pe condemn and na be ma o be kwa kofa no so be ma no so mani die because wono anka se obete ne kakanka aha e wona na jo beti kinken na wo baba be jan wedi matam abra mo FM fo yi minti mi ma wo bi kwan se won fa amra metna hamra me so pano da me ma sa kwan no mama ne kwan so omra metna umra medi wo bi si watem na me so me kofa Dr.Kwaku Oteng na me man kofo so bedi na tem wa ha ebe ya muda na anuti na me kasa ye de no oh what then it at the end of the day ni sama me no kotena radio station o kasa ya na was send ka to simpanyfo e seize fire ka kire ni say wurade wo ye no wo preach na ye de na okodi do ne yira tam kofa no me ambra ya dwuma wo de so tire no but man sini anya yeti wo se si obi betena TV so abaka chese na nsem ba ne ye kan hwe obi twechansi ko obi fie nkodidi o hwe eti dan Asamoah betena ho enye preaching wo preaching eyon tokwa na wo edepu ama me sa no edepu aba no ebusia prophet Ogyaba we hiti we me hiti
ene ne o trotro fire no kan sema kese na odi ase baby o wa no body shame mami Asamoah ene enye small fight na no na evangelist na Asamoah mi nim nipa ko di video ne ko kire mami no anya ade e ka sen ene mami ya ba no nso so mo gina ne e be we na wo mi pe kunu pa ne de wo mami a me nye da va ho enso no deliver obi ya bia me kasa wukosi asofo a woye ma asem obadwaman no ode nsa to so a he transfer the fornication in your life. So koshi osofo bi obadwaman no ode nsa to so bompa na say dwaman ho no di ehwe wa. Nti ubonsa wote wa kane no a wo wakora wo ma sore no na wo mpema na wo mpema na nso ukodi sofo bi achi ya na wo sama sadwen wo sama ema sadwen nti na say be careful the pastor you go with him. Nti aso hwe wo ye sofo a ne nenam ana sofo akọ ne nchen. The pastor he lay a hands in your head. Sofo de ne nsa to witiri so. Hwe ho ye wan ho papa. Nye sofo bia na eso kodi na chi. Na no enu na wo bi frem no na mame sofo yi wonko a wo de announce me na maka nyame asem matufo afa nyame asem mo. De obeka bia ntimi stop me. Na o Kristo ni a wo di bone no wonye ntom nsakra no wono saa nipa no nyame sign no afiri na brabom. Nyame sign no because so ye hwesola ebra nyame soma no amalakai ho no wo se onko kummo ni nyina ya wo jai bi no nyame ba na so agitum se Samuel koe no enso agitum se papa we die mafom pa ma anya de kura se mi jabi awurade se kokum ni nyina enya bi akase ne nketewa nyina kokum wo mo sorry ko ya ukura difu na nka wonka ho nyame ahu mobro na ede asonso okoya no akohwehwem se de nei ebinum ye na sori fie no asikafo binum ye bone a yenka na sori fie ahiafo na na ye ka omasam esa abo wo mu bayi so ti ase enti se basa ye ni no na ni nyeda nyame asoma se kwa Amerikai kokumwa ni nyina nipa obi owo kuro ni mu bia enya obra akoya osimi yi mo akese ne se me de beba afori amenyame ahemfofo no wanku wo mo akese-kesefo no ye no ma ya fon fianfian no kun ye ana awurade se esoma Samuel koya wo ko jam so ana awurade ka kire ne se me tu ne frahini ne so me sano atade bia ne wa den se ne batakari atade bia ne wa den se obeso batakarim je se de aye gomme bia ansu abo na amna kose ba bia pratete atade bia ne wa den esene batakari na nso so Bible kire se bra nyame ma Samuel koka kire so awurade simi meka nkira wo se wa ni nasem so tio eye nyame asem no de koma no nti akristofo bebre akristofo binum ani asofo binum adifo ni asempakafo binum bebre no nyame asan wo mo omo ahoɔden no wo ma no na eden keke nyame asan wo mo nti wo mo aferi wo mo ade wo mo nyansa ne nemde ene de ye adwuma no nti die nyame nkae kora no keka hye nyame ano na sasa asofo we ukokotran na aso no den sato so a transferring no spirit wa wu kura nkaye ukosi asofo okeka nsem hyehye ntro nkomtro a wo den sato so pe no asate ye ntrofo na akosia ayi wo mo aba adwaman mu degree no a wo mo de doctor ato wo mo so no asofo binumi hu wo mu say ya amezi we de adwaman mu doctor prophet na mzi we de adwaman mu doctrine wo mo abo
enkom se tromu doctrine omo na chim kasa na hey na nyame ni pass enra brazil sane kan na mse na se me nyame mfa sa asofo we mam so o mewa me ena nya ne nsem a okekan so ntina metumra kristofo bi wo ho a wo mo de nipa nsem tumrika ekogura ba bi o mo mpe Jesus enipa be ka se enipa se dabi me da na Asamoah de mapa ho seme pa na sofo we de nyame de be mam sei atopa sofo we sofo atopa nyame mfa ne mame da ye che okura nso a wonko anu ntum ye pesa o kire se nso unyu obia umu asofo wo wiase asa asofo no ni mu ha se ne obia Ebusia we some agachem we fire for fire oja and it is entokwa we de enye ne we kan we be so yi evangelist kan prophet be so prophet kan evangelist be so yi eni enye ntwa ase ne some aka prophet Ogyaba we ya obeka se me angasa me nye prophet ba ma share nkom because ye de ni twa 2025 the next 2026 because why not ono an ko fa ba ada but nsem ni bi wo ha me supporti say we be did you atem on what I say but nsem ni bi wo ha say no body hiri ma me ni asem so for the on asem ba nya botre so for asem ba nya botre me de mani nsem ni chi say update bia be fi ho aba me de bebro don't forget so be follow Facebook as let's talk gh mazana TikTok so as let's talk gh now share video ama for fa be share comment bi answer won waja e comment section ho e de amame Midin Edina Niki Asantoa. Makram.